4 कनक पुराना ख कनक लटा तर फोकस नउट कनक टका सटेको कनक साथ नै गाया भावसाबे के ओइ बोयो मालिक याक म्या सुख हो सम्पत्ति मूल्य मिटा जम भावसाबे याक म्या जुगन गब्ने जारेको या मागे म ओया निश्चय ज्यादा युगे बानीटको समाज आएको अले सिनेमा किताब सुया म्याल्यो छौ ज्याब भएकोले ठाउँमा ठेठे मजुल ताव ओटा ठेट्न हकी हो जय पिन्ता भवन हुइकिगो ठटे जमयासी मोजन चुना निचोम भाटे ठा जाया माबले ल व ठट नेगु जन्मे पापे फल ढका पाबल ठछे वन्ट कारण मोलिया चोमेस्ट अखन भाग्य बस कारण दुल ठछे होल ठछे या बोम न सिक्कल वाट खोल पाटमेसा उटा निनी बामसिक डाइर का कन अले बोमेस न टाल माल काम वाला आउनी माल छिम पाटे त ठन्या सटा तैते व ठगु जिट खना मटी मटी निल पाटे छ कुछको मौका ठय खर का पाबल कनके छे वे वाइ निम डाइक जदो कनके वा सार नै वाइ मालिक दाजम ब्राजुए ढुंगाना एक नम्बर या रन्जीबाज निम निम कला छे दो अतना उटा नि छम तैते चिनखुरी ल्यासमा ककमन नाप्ला तस्थे बदमासमा तर आला एकदम शान्त व गम्भीर म्याक म्याक खनमला वे ठका छम दो ये कलेजे बनाजन कनिकेला दाइक जपि निमदो निम रन्जीबाज एला गुलो जन्या म्याइ नाम कनक समजको दो दाजे कला दो तर अपायना ठछेजको चोनीको जर्नेले म्या ठय ख कनक परिवार भाटे ठसा बिसौं ओसान से साक्क पिंकन नेगुला छु कोमी खयम हो बबाला भिंगो वस टिसाटीको रेडियो ठाकेको पासपिन सटा हया ठगो क्याम्प दुने टेल कासा सुल कासा कान कान पिचे मिटिके हे दैनिक कार्यक्रम जोयको ल दाजमेसे तासा के ठोप टस्क यो छाडा छमनिम ल्यास्मी ठग जाले फसे जुलतेको आशा दो बोम ल ठय माम जुल कनके पास तासा यकुडु मरिगुन गठे विके टेबडु सिंगार दो तर पासपि तासा मिगा वपि ठौ मोइगा हाना नुनुपि पासपि देखिगु हाना मरि आउनेको मसी ओइ कमन्न यानाला सुबावा यानाला वा चरित्र सियाला छाडा सा न्यागो समाज ने पार्टी थासा बिसु व मिस जुलता व पच्च मबि हेराइगु कनके मोटी भविष्य विचार समाज या दुर्वचन छुहे मो वला ठग राग रंगे मस्त ज्याजन वइ मोटी गब्ले मो कि ठौ थुली माने नाचम दाजो लिपन थुले माने दाजो कला होए कला छम मिसाइल खनी मिस्टे मिसाइ न्यने अपो बालका केरमा के बट सुया व सु कम न मको वना पार्टी ठासे मुचसी वइ चम कनक तताज मेसिया मिखा सुया येला हना दाजम छम मिज ख मिस्टेक मिखाइ न्यवसा चन वे दाजु कला गुगु जमानिया जर्नेले म्या छम रानिया म्या ओगु जमानिया राना जुजुला दियोला बोमेसिया कनक छकनि ग चिटिन या मिठा चुनिले ठोकन लुमना होयो तर वन ठगे राग रंगे मस्त जिमा अठ्या लोमना होयो कनके फि कम जिगुला गन चन निनी अपोज गन जुयावला फि अपोज जुल से पास फि कम ज्याउन छमनि मन दुबिन छनो वना पह छकी छल लगेनाल बनाउन ओखने ख कान कान पिचे मिटा चंगो सारना न वइ चंगो मिटे मिठो सारने त मिखा चिके पावल मिखा छिना तम सारना सुइटा जुना पिच्चा त हागले हैरान ठुके कन क ठ बेस्या गामी दाजु त इसारे ना सतल पास मिट अथि यामटी का गुलटाल तर कनके के ठ ढेवै कमन्डो अले व गन माने जी दाजमा वे सारने न्यन दना ल सारना ठ पास मिट का न्याक खेपना पिक्चर का जुन कनिके दाजोना सार्ने त घेफ्ल सार्ना कासकाचा मिखा छिनाटको पटी लिकल ठट छम मिजन घेफ्ना त खना वसिक ज्याट वइ ख्वा याउसी हि बुलाथे ज्यावन बिसुउने कोसिस याल से मिजन छन कसिक घेफ्ना बिल गुली बिसुन त सन तर छम मिजै बले वइको छु जोर लगे मजल चिल्लाट ना लसो ग्वाली बिउ अपे मरो छन कनके निला हाउजको ट्यार त सारने पास बिना फुक्को छौ कोठा कुना बिए ढुंगल खने सारना एकदम असहज ल भगवान टल्लुम गाचन द्रौपदी लज्जा कृष्ण बचे याथे कनके कका ठंका होला सारने त बच्चा आसे जोड त कनिके दाजु ठ कका ठंका वो खनि साट सारने त टोटा बिसी हुन तर कक मेसा छु मुख ओइ ध्याने मे पाखो नाचन लिपा सारने त खन सक कक ममुसी छाटे थारन ल सके वेट सम ल्यासी मिसा खना वेट ठौ नापे कोलुसित पावना हान बुया वल्ला साटना सरासर कनके कोठा हुन अबले अन मेमेपि पासपिन फुकन डेचन नगल सारना फुकेस टच गर्ने थे सुल फुक्से ख्वा छौसे च कनक दना सारने लाजुना निला तल मारन चास ठो शब्द निन साटना सारनी त सिक्क टप्याल अले झोके ज्या थाल छ टेबडुसा जिटा छु छंगो टेब छन्ने मा मरो गरीब जुसा जिमके इज्जत जो छके नीच मको सिला
भाटा छे टिके जिम पो छटे भाट डेक माल माल छंग इज्जत गनु उनले सा कोन टोपिकल जिके दन के सुई तागत दुजिता सिंकिता छको कन टस्कन ल 5 मिनेट फुक्साना कन खना टोप्या आवेर ल अले सार्ने पोलिना ढल छटे जुसला इज्जत उनीका हान मेमेस न ढल ठ गठे कर्पिन न अठियार का जुजुका हान मेमेस ढल संसार रेको न्याक गजौ ख्वासलो अजाउ हे लाना जङ खसिमुरनि ब्ले कन टोपिका ढल सुजा छिमथन ठठ्या प्याउ सार्नाला जिमि चुइ म्या जिमि यठियै बाब साहब म्या पोपिका ढल वनला टेना छंगो छ्या खिपारा टक्न वे इस्यमरो तर कनक यार्नाटी छनु फुकुस्टा आपर वेपो टाडा सार्न नपन सक्ले प्याउ संध्या काई सूर्ययोग याउको किरण हिमालय पर्वत छगले लुया खानी थे तलपल जाजन ठौइको वन प्रदेश पच्चा गम्भीर वातावरण छापिल जाति त लकावनी पिन यक्को होला सक्ष्या मुटे सार्न इजको चर्चा ठो संसारे नियम ख पिंगो खजुल दाव दुस्नावनीको मबिउ खजुल दाव खेम वा मकेमा गा टक्न फैले जावनी लके चपी मिस्टे खज्यात्न सार्न ख सार्न छुल जि अन्न खलाना चङ टाया बालक टमाटो सुख हान मेमेस न निन सार्नै त छुल व्यवसायमा लाजुना ख छिमसा छुस्यो जिला अनिया डुम छुच जुले थारे फुक्क खन कन तर मखो खछाउन तनाइल सार्न न मुसमुस लाउन मस्यो इमि नापान्छ्या छु दुठे छु सार्नला अस जिठे मु सुना टाइप अजापे ख सिमरेका हारा ज्याच्नि मामला अजामेल खने माम न अजाम कनिका कका टेटौट आउन्यना खमुख भगवान जगस्यो अबले सार्न खजुना लकावल नाप्ने पास्पि नापन न ल तर सुनाना नाप्ने बालको खमला अले विन टप्यावल कि सुनापा खमला से लका तुका सरासर होन हन वे वनपा दुडेको मिसाटाल का प खला वे मटिला आहे मैसा भि तुन्दका चुनमुखला भि जिनफा छुखलाई आ सुस्किया कम सकले ठाठ्या पट्याल भित्र निर्दोष निष्कलङ्क उज्जवल चरित्रपति सार्ने त सक्न कलङ्किनी पापिल ठौ संसारे ठजाओ सुइट दोष बिगो दोष ख संसारे सभ्यताया 5 छौ टरङ कोठा बे काश्मीर गलीच लाया टाउटो छापटे वाङको याउँको रङ्गी बिरङ्गी रेशमी पर्दा वाङ ताको बिजुली मर्चा काट्ल डठुलाको टेबल छ पेखे मखमल फनाटो कवत्या टाउटो ल्यासमे मिससम या टेबल दिनी पिङ्गो ग्लास व व्हिस्की ब्रेन्डी सिसी व तास छजोट या वजको हुन कनिके दाजु मेपे सुम पत्ता त द्वाउल ओके छम डाक्टर साद बंगालीला पाइन टोप ताई आदि सुसो बिर्जिया हो छम प्रोफेसर शिक्षा विभाग में ठा जाना मुसी अजाठा गटला होइ जमो समला नगर सिंहटे का है ल वना याका का धन सिक दो वे मे छुम जामरो पिम्पे खे फेटल तासे खेल सुरुजल नाप नपा गुएश्वरी जलपान न सुरुजल नगर सिंहटे का न ढाल का तासेको मिटा चुन्न माइफि च मुरला सोचरे समेष्ट बासना ओ बासना कनिके दाजु आवाज बिल छम नक्टिन ल्यास्मी मिस द्वाउ यो बने एल ख ठो काका मे नाज के वस सालिसँग रेशमी पर्सी अले सालुगे ब्लाउज मिन ते पुसले न्यन चौल सरकार सो एला टोटन्यन जे बासना मुसुकनी लाटला वेटनला शाबास सरकार जिम 5 मिनेट छम प्याखस क सुए मास्टी बोल बासना न्याब्लेन तयार छको मछा पलन दिल तो वया चुङ स्वा स्वा तो थैजिगो यो बनि स्वा यो बनि स्वा तो वया चुङ स्वा ज्वा फुइन थो यो बनि स्वा तो वया चुङ स्वा सुमधुर पूर्ण मे वासना पूर्ण हा पावा एलखा जाग मिखा कोठा त बेहोस नाइल गबले वइगो लाजना गबले वइगो गबले कनिके दाज मुले फेटिको वासना पूर्ण मे त वासना पूर्ण प्याखा वासना छौ प्रशान्त गम्भीर ठाक कठोर शब्द कोठा ट्वाउल बास्ने मियो प्याखा टप्पति त कनिके दाजो ट पिकालजी बस होला लुका क्रोड मूर्ति ढार्न जना तम ककै त खन अले वइन होस उडेल छपो छै त बारमासी व रनिते छि देखुनका मखला सुनिस म डाक्टर हो प्रोफेसर त सुया ढाल ओहो छिपेला धन्य देशे उडारिए पे नैतिक पटन जुलता मनुटेको पटन जुए ढका त हाकाको व्याख्यान बिबी प्रोफेसर न आश्चर्य बुरा सरासर ठुल्टे प्या हुन मुसी छा सके वेटा ठो मानव पटन खाना कचया होला थोला जिमको टरङ इन्सल्ट प्रोफेसर तला जिता टस्ना अफसोच सिमको कैटा टारे असम्भव
वो टचा टंगलटा वा जिगोल छु छिम बाह्य शक्ति मुर्के उटा छुंटा ऐसा कनक ठंगा होला सक्सिया ला मिले त बासना मल छ आराम या कनिके दाजो बासना त सुयात ल बासना छ कुछ काटो प्याउन डाइ जिगो इनाम कनक दाजु त केफ नाट ल छुके हो साटना काका वे अन छुजको मुजो उस कनक टेबले फेट ल प्रोफेसर डाक्टर हो नगर सिंहथे क्या फुकस्या कनक त ठपाके सुक्त सनिगो तर कनक ढासा डाक्टर त टोटा मेपि छमना पया बालको खमला ठोक्कका छमना टाठे ख न्यागु जना शंका भी डाक्टर कनके खन्त समर्थन त सो उपाजको दशा जि चिकना बेला डाक्टर अटल गठना कनके दाजु न डाक्टर कनके दाजु न्याप्ने मुटु दिगाटल वासले 20 छुलेसा कनक खमटल वटा जन्यनि ओर्सक ल डाक्टर त लाजना साला लुखपाके यंकल जिटन बालक ख करे छिमको का ठौकने जिउ वासर नि चंगदो उके छटल लक छ्यावला खय सिल्नु साना छोला ठुलो टस्कन जानपु छिमको गडे ग छनपा जिगो ब्याजी भइ न छिम दाजु सार्ने त हे भइ ठोला ठीक हो तर तामा छुया दुर्गा सुनान सिमखो यसले जिउ दादा कनक टेबल पाके वना फेटल नतिने ये ठेंगा हो म कनके कोके क्या सन्तोष ठोक खम फुकटाल वटा टप्यावे माक्को टप्या न होला तर वो छम बनाट मनु जुया थैरे त सन्तोष सरासर बोमेसी कोठा गाउन बोम लासा ग्वार्ट लाग्न सन्तोष हजुर टारा बोमेसी चुटी पोस्ट छा छिम स्टिला छुट्टी मुख कलेज पासमे सकिया ठन्छ पिकनिक माने भेन्याको टावले बन्दोबस्त मिलाएर जिठौ ठेंगा होयो छ नेर्नला मरुने तर वा ठोच्छे जिटा छुने दादा छा दिना छन्त ठोच्छे छुजुल दाइ कोठा वइजम सु छा छन अन ड्रामना वइला बोको अन्जी कनको हो छम मिज खन्ला चंगताल ह कनको न अन ड्रामनला सत्यानाश त छा वा सन्तोष न बोमेसी खुन्जना आश्चर्य जुल बोमेसा छु उत्र मब्यो सारना रेमिस सु ह वा सारना वरा नाचको डोरे यात प्रशान्त गम्भीर खाले छु पच्च चञ्चत खण्ड त सके मिसायो उन ल्यासिम मिसायो ना खवा अन डाइएथा उइको बारे खज्याचन जि परले ल्युने चना फुक्को खन्जना होया परले ल्युन चना ठमेस न ताव ख फुक्को बोमेस त कन प्रशान्त खाले कुरुटाई एक तन्त्र राज्य खडज ल जुरुक दना बाकस चाका होन बाकस रिवाल वर्ष पिकिया गुलग्लर गासो त अले सरासर कोठा प्याउन सन्तोष द छ्या जुल उमिक छे ठौ टरङ काण्ड दिन अले भ्याउना बोमेस त पना ढाल वा जोसजक देयाना मुझे होस्न डेगादिस सुइको जानकारी छौ किसिम नैतिक पटनेल खने बरो इम्टा सुग्रे याको प्रयत्न या माथे त जिसवेला सन्तोष छंगो खजित सन्तोष द जुल तर अजापि बिकुप मनुट त गेना ठिकिया हो ठला जिमुफो तर छम ठुमु मनु ख छस्या गठिया मलाई अठिया जिल्ला पच्चा बिचान मगा अंगल टप्याव्या ठेउ मखो सार्ने वा भच्च दिना छु लुमिङ ठेना टल सार्ने बटन टामल इपिन भच्च होस्या जिया छ छिमडाजे छुपारका 101 उपद्रेहा मसु ठुमसा छुजुकी आइतिन थे बौव काय यक्को ढुकुसुके खसिरेका सन्तोष न ठौ कोठाउना दिउन ओके डाक्टर व कनकी टटोटा मेपे फुक ठठ छेउन अले निमेसे छुमाने सिक्क एलाट न कनक एलाट ठोटो हे सुया टाइम भएम्ल डाक्टर मे फोस नाच न डाक्टर ठुग मौका फायर काट्रास न तर सन्तोष खन कनक सन्तोषी न ल किए ख ठ किएको सटिटै मिटिको सुट जगे यही शान्त प्रतीक अहिंसावादी सन्तोष क्रोधीय मूर्ति जुल काचकाचा भया हुना रिभल्भर जोना कोठा टुवावल निज पशु फिटिक्सन मटे सँग जानी माइ दस चीज जना प्या अन छ ठो छे गब्लेन पलाट वर्ल्ड काटा आस छंगो जान खतम जी डाक्टर विषय हुन्थे टेबले टोटा टाउ टपल नापा मकासे सुरु विषय हुन सन्तोष कनेक्ट होस हेटस नाचन निगरे लेपा कनेक्ट होस दत व ठट सन्तोषी मूल्य नाचौ खन वटा आश्चर्य ल सन्तोष दाइ छि कनक ख जि कनक सो जिटा तस्को अवसर छ ठगो जीवन ठुल सिंगीरका जे मंगसेन मखना हो छ लोमनला मानताव मिस्टर डक्सपे टरुङ वस्तु अथवा अमूल्य टिस दस वो ख चरित्र दाइ जिटा क्षमाया जे टरुङ पाप याला त जे क्षमाइना छुजी छुन जिमको क्षमया वटो छंगो फूल तनिगु जुसा मुनुटेस फूल न याना चाहिँ क्षमा न फना चुनिका मुनुटेस ठगु दोष थमेस न खंका सुग्रिया यामा मुनुटे पनि स्वतन्त्र जाति क तर ठन छ लुमकाटी मानव बरित्र ठौ लाटे पोचना त छौ वस्तु दो वो क परिस्थिति छन अठेज ल मोबिङ परिस्थिति ला त ओके छंगो पटन जुल
भिङ्गु परिस्थिति लाटेका या मोबिङ्गु परिस्थिति गब्ले लाटे भएको ठाउँ जीवन त न्याकाइङको या मुनु जुइ घर नत्र सा मुनु टेटा पशुटा आसा छु पाइम हो सन्तोष कनक या त बालको खकन दाइ छ मुरुले जी छ त ढुगिके सिंगित न च्या डाइना अजाम वो छठे मको ठाउँ जी चल वो छवे आकाश वो पाटले फरक दो मे खकनेका आमवाल हुँ दिउँ सन्तोष तुल्तया ठौ कोठा दिउँ न कनिके ठट ठमा टरंगो आत्मग्लानि जुल व सन्तोष त मन दिहय खरका पाप ल अले ठमा यानको पाप त ग्लानि खोबी चुका छ्या त छ सिक्के खोल अन्धकार हुन पूर्व पाखे सुवर्ण प्रकाश ल्या होला झङ्गटेसन नव प्रभार त सन्देश न्याङ्कल आकाश छौले भास्कर किरण या सुसन्द राज्य जुल खु विष्णु हुने नौट फुकम विष्णु हुन नव प्रभार या नव किरण कनिके जीवने नव प्रकाश हल नापे ख फुकम तना हुन नोग जीवने ख सुरु जुल सन्तोष त कनक सार नव डाक्टरी बारेको फुक्क खकन अले सन्तोष रासर सार्ने छपाके उन्टा प्याउन सार्न लक्या ल्याउ इचंगो सन्तोष न सार्ने छेउना चंगो सार्न नाप सन्तोष दीप लिपा निमेश न वा वेटा ममसो वा वेटा सन्तोष से साधारण ल सुराट नाटा हो यदि बाबसाबे क्या जुसा वेके बाबसाबे पन छतियमरो निम वना छन छपेले छके छे ठेंग त ठौ लियो मिजो छम वेचम खना सार्ने त पच संक जुल वो टटप लाना वन सन्तोष ढास वो लका वया चमना प छुए सम्बन्ध मरो वेला सार्न नापका सम्बन्ध टेमा आउट सार्न ठौ छे ठिंकी हो बच्चल लिपे सन्तोष न छन सन्तोष बिचाए त ठया सार्न जुइ बाटसको सटा बिहा दिसरे सन्तोष सार्न त टाल सार्न ज्ञाना छुन लिसम विशेष रास तले ठाउँ न बहुमुन मरो सार्ने मटी पक्कठ गुण्डे खडका जुम तीजको छाला कोसो होला ओ लुखा दना चम उडहे दनी टुटे फ्यार फ्यार खाटा नुग टुक मिन आ छ्या हो काचको मटी ल लखन लुना छ्या मल्ला ठ्या उपा ठीक जुइथे छ न अले आमखर जाक लट या छाला लुना छ त सन्तोष थारन ल वे मटी टाठे जि मखु छे जग वे लाटा टका छ न प्याउ ल ठाठे नाचले झ्यालेस क ठस त औले सार्ने बोन ठंक होला हजुर सलाम ओ जे छन्टा छे वे चनाउका छा कस्तो ना दिमा हो हजुर खबर जग बिया दिसा झिया हाजिर जुए नि नु तले निन्नु रे जी खला हस निमन ठाउँ न ठ बो न प वो मनु ठाउँ खना सार्नी त तस्क आश्रय जुल बोवेस न सार्नी त सटा ठ मालिके क्याचु परिचय बिल सार्नी त सन्तोषे नान्यबले वो वेगो प्याउ ल खबले टरङ अफसोस जुल सार्न मसला अञ्चनी मुक्त अले कोठा सरासर प्याउन सार्ने उन्नुका सन्तोष खछुल ब्याले ल्यास जी दुंगल खनिका ब्याछे मुट्यानला हजुर ब्याछे मेउ गाय छुटा हाल खबर दुले हजुर पनि निगान बेसे जुयाचङ रो मखो जिम्मेटा कारण वइ मखो तै दिसरे सन्तोष संक्षिप्त फुक खकन ठ बोय विचार न कना बिल निम मालेको नोकरी खन्तन खजुल उन्टेका सार्ने त ले टोडुक नाप्ल त अले वटा कनके बारे खटाल सार्ना छन्त कनको सोटो दु वानी जहाँ लिमला उके ठाउँकुने वे फैठे मुच सार्ना वे मास्टी मो पलन सबल जिसु सार्ना छंगो वे मास्टी मो कारण कनक आ नापिम थे मखे नगल ओखन कनक छन्त यागो बेज्जती बारे खन डक्कु खफुक चितकन नगल उके निम्ति व संख्या छौ फना हाउदो तर छु सन्तोष खटवाल नाटल जिगो गल्ती त माफ नादिस हजुर पिनिको न्यने जिम्मे सुख टाफै एसा जिगो विचार छ आलु सेंग न प मेगो आलु टल टावा फुक आलु सेनी मखमख सार्न ठोख संसार प्रत्येक मनुटे छौ कमजोर दो कमजोर मुरुम मनुला दिहजगते ओके मनु जित कर्तव्यमा वो खसुइको कमजोरी सहानुभूति किनेको छ थन सिगे संसार फुल जाइम न मनु हे ख क्षमय न मनु हे ख उके सार्ना जिन छन त तैचने कि कने कि त ठ टटा पापा ठ नला उइको संगु चरित्र छंगु भिंगु चरित्र भिंगाब्यो तर हजुर छा जित डाइट आसना जियो जिनल छम छठे जामे मनु जगला खनी सन्तोष दाइ मनु टटा छक फुसा फुयाट है निको फुसा फुया रे ख सार्ना तर ठो छंगु तर्द ख छ थनला सुनि सुते दना बनि ल्याउ पिन्ट टन्डाइ मुखो चिकपि नपन जिमसा खला फैला याचे तासा बना टपि मुख सार्ना बना जकन छु जीव मुखो बनिवाटो ज्ञान दे अथवा बुद्धिमान जी दे छु मुखो मुख्य अनुभवमा तर एरका जी ढैजन मुखु खमखो खवे खख मैला टाउदल वन्ने सार्ना सन्तोष स्वाने क्वाजक वन्ट्याउले छम्मन स्वाने ठा होला आगन्तुक सन्तुष्ट खन
छाता मुसे वटा भच्च संक जुल के सन्तोष जग ट्वी ट्वी सोच्न अन सुटे आगन्तुक अन्यन ठगु संक टंकेट अनला सन्तोष राजाका सारना परिचय बिहाटल ए सन्तोष राजाला आगन्तुक ठल अन सुले सन्तोष अन्यन अन विलासे मनो सारना ठल सुविलास ढाक्चुएला खने विलासे मनो न विलासे परिचय बिल वे गजिगुल्ला मुख छुया गजिगुल जुइरका वला मनुटेसा वे ढेउडको सोमो प्याजको बदनामी नाटौका आगन्तुक विलासे मनुजको मुख अझ विलास हो सार्नेको ब्याना बिरका सार्ने त भम्त लावै चमल्लो मिन ख सके वेट ठोकन लागे हेट गुली दाम बिउदै वेट छु मतलब के विलास खुए ठजिमा वेटल केवल ढेभ्या पाँचको सम्बन्ध देवंका उकि व ठौ ज्या सिनिरका विलासे मोबिउ खट टट्ट प्याचुङ हो अठिठे तकार जी मुस्यो नेनाटे ख ख वन्ने सार्ना हन विलासे लम एक ख्वास व्यातल दिस जीवनिका का सन्तो सार्ने छे प्याउन सार्न न थाउन विलासे लम जग सार्ने बोय कोठा ट्वाउन सार्ने बा सार्ने ढट्टा थे ब्या छे मल का मटी तया चोमले विलासे लम दुआउ यातल सु बिचायना चुनको जी तय ख गर्जुल जी पक्का यार न बरु आठथेनलाई या ठा ठाक्वे छारा सा छन छुए जोरदाम जु मुख्ने ओके निले तला जको जुइको जुसा ठौया पक्का जुल सार्ने वा हठासँग खला त जिम दे चुले चाहिँ बिथे सार्ने ब्या पक्का जुल सार्न ठौटको बोन प चुनाचम छु दिनला करपिनी जुइ समाज न छ छु नियम देगा त हो म्याम च जुलता व करके छे चोनी मा टाठे गजबगु नियम